maundu meva alama endete nthini wa isio situ cia ukamba o ndumwe na Mauvoo wangi kuma hisioni ngivulukanio cia nthi ya Kenya. Nye nitawa Robert MUTUKU. Na tuambia Mauvoo maitu ni kana itina wa usakuani kuthala yu kivalua chambe cha amemba mambunge kaunti ya Makueni otondu kuile kimiao kiithiwa cha kumantha speaker wa mbunge su valayu kwila kiendeye na ukusia ateti meki valukanio kuchukitia mwandi kuitu Caleb Chalo endini wa mbingolo cia mbunge ya Makueni na tuikwatiane nake imwe kwa imwe atuelesye mivango undu ilie hisembani ya kumantha utongo imweu wa mbunge su ya kaunti ya Makueni. Kwako Caleb, kethi wanombewa. Kaunti ya Makueni atondo kwa navati na wakwa umundina gandhi vikavani kandoto nokuthiana kila kikula kiende vanthi ni wa siuma mbuthu siukele na ti siuma no metanayo tala nikanaweza kwya itina wa governor wa Makueni losa kuiwe mutula Kenozi Junior no kuithe kithito na uma MCA mambunge ya kaunti ya Makueni uma kwetha mayate yana kwya kithito na indi yuva vanthi ni wa mwakoni wa mbunge ma MCA lasa kuwe mekwitha na kivalua cha kulikavuna kwa mandholo kwitha atongoesie ngalikweni ingi ya legislation ya county lilikana kana nthini kana kwena na katiba ne kana serikali wa county witha na mebaili na be mugailo na governor na executive na ndi be legislation na wala vetha ma MCA matongoye ni speaker wa mbunge ya county ya Makueni ndi mando bandisha datana ngesa umunju na kuya nethania ndatu sisi maiko ni wa mbe muno kwa sakivila cheo speaker ndene wa mbunge ya county ya Makueni na ndi tukisisia speaker level Douglas Mbilo katambo sio kana itina vainini kana avokomitevu itina kana kwa lungu ya miaka 5 kuma mwaka wa 2011 na kuma katiba kioka vitu kivyo mwaka wa 2013 mwaka wa 2010 kana usa kwa live wa mwaka wa 2013 utongo mwambe wa majimbo kana rais kana ya county governor Kebwana Alika ulawa speaker wa mbunge ya county ya Makueni esikanieta Steven ngeno na ngelo avukumia kuna mwazade mwa kana vetha na August ugezevi angaliko executive kana ngaliko ya governor yana ngaliko ya mbunge ya county ya Makueni na itina wonvano mwaka 2011 ni vo governor Kebwana asioka ingi na ke Douglas Mbilo ndio ya tongosia ma MCA mbe wa miongo na kana ma MCA miongo na utolo wa miongo na wangala mchi vamuna nominated MCAs ndini wasika lusiovesia mbunge na ndini si wa ma MCA ni kana mmalite kwete miswada imuka vitu kidhiwa kana kitole kadhiki kwa ngaliko wengi ya executive na ile iratongoye ni governor na yu ukiti munini ulai ndini wa kivela kicho speaker ni kuisia budget ya county either over 800 million kuye maanisha kana hiyo ndio kubetu kija wande ni wambunge nikana uze ya yuzo kumeja melati kivatokanyo na wara kuisia budget sindi nini na ulaira ongamia na ndwa on the speaker wa mbunge ya county ya Makueni ni waitha ICC ya undu na MCA na vitu kivya na ni wa mwiso wa kumyotua kana ngaliko ni asinda na ngaliko ina asinda kuya na kuisa kivela kicho speaker nikibuke dhaki na uito munini ndini wotongo wa county ya vana kuena tika county ya Makueni yoka ni county sionde sia Kenya na ndi yu kama mbozi sio vanini nitu vitu tukwa vanzeke uno kuitia unde na yu utu munini yu ndo valave mwanende mwene ndi aminyosa kwa MCA yu utu wendete valave MCA alama nasa kuiwe MCA select alani 10 ti 10 lakini ni miongo 3 ondo watata kuise yini weta 10 ndio tata kuise kila chama ndo chama cha wepa kina ma MCA elect 18 kiatiwe ni chama cha muungano kila kina ma MCA elect na indi independent kana ma MCA alamu kia mate chama ni kindi mama kuelezea ni kana okay
na indi musaisi aitwitia uwekio nundu wa kwitha twasia Caleb Chalo imwe kwa imwe kuma myakoni ya mbunge ya kaunti ya Makueni na indi twithi watu isio kithia kwake nikana aende na utwelesya mibango ila ivo yuluwa utongo imweu wa mbunge su ya kaunti ya Makueni na umeyumilitie kukitia kivila cha uspika na umeyumilitie kosa kivila cha mutongo iwala aingi ondumwe na la nini mbungeni ya kaunti isu ya Makueni. Tuisonga na mbeni kana ai mikuma kisioni cha kavisoni kilioni mbunge cha Kitwiruro ni matete kana miti ya matunda kuma kwi ikundite ya kisilikali ya AWAC ila yambisia walanyo wako kitana na unyivu wa miti kauntini ya Kitui. Kuyanana na ofisa munene wa ikundi ye Julius Mudia ni kana kaunti ya Kitui yebwila wa ni munyao tende na kutamba icha maundu ma uemi na nicho kitumi kinene mambise walanyo usu wa kunenga ni miti kwi aimi ni kana kwa ilia mawidhuluko vala mabani teko kilia kiwango cha miti kauntini ya Kitui kuma kilungu cha Muonza yulu wa yana kinya kilungu cha 10 yulu wa yana Otondu Onesmus Chalo ukwelesya. Pindanika aimende na kuyombanisya mbua nene nguthu ya amweka kuma kilioni mbunge cha Kitwiruro ne matethekana miti muthemba wa mitunda kuma kwi kundi ya AWAC ila ithita inengane kisomo cha maundu ma uimi wa meti na kunengana mivothi ya miti kwi kundi cia aimi vala umonthi ya mbise walanyo uwa kunengane kisomo cha uvandi na uwei wa miti kisioni cha kavisuni Kitwiruro kuyana na avisa munene wa ikundi nwawetakana kilelo cho cha kwa mbise walanyo une kukitana na unyivu wa miti isioni kivothukanyo vala madenge kaunti ya Kitui so kwibia ikwatone munyao kwitene is given 10 trees. They'll go plant in their farm, and they have been also been advised how to deal with the drought. The drought situation is very serious, so in most cases most of the farmers are going to keep the trees somewhere safe, well watered, so that they don't dry up, and when the rains come they plant the trees. Some farmers are also having some water, maybe some water sources, and they can plant the trees, mulch the trees so that they don't dry up. Because these trees in about 10 years, in 5 to 10 years, they will now start making money. These are fruit trees. We have mangoes, we have oranges, we have pineapples, we have maurbaine, we have griveria. Such are the trees that the farmers, actually we give the farmers the trees that they want, that they have chosen. Avisa ono amenda imela matethekana miti ikumesuvia kwa we munene vala makoneti amwito amwika na ala methe na mamutha me mwanya nthini wa walanyo u vala manengane miti itonya kwikanisa va kauntini ya Kitui. This is our second group. Now we are approaching 156 farmers, and our target is to cover 867 farmers in the Kitui County. Each is going to get 10 trees. So we are going to have an average of about 8,000 trees which have been added in the ecosystem. Ingi avisa ono amakulia aimela matena kibo cha kuyana cha kuvanda na kusuvia miti kwa oyu kwamba kuminya vandu vasiatanangwa ni indometelete evindani ambua. Namo aimela matethekana miti ya kuvanda ni mawetakana kuyana na kisomo kila methito menengo ni atalama ikundi yulua uwe inovandi wa miti onakwithia kaunti ya Kitui kwa atone munyao ni mekutumia umanyi ula methito menengo ni atalama uemi na kumisuvia kwa uwe munene. Omonde nitwavikia kukwata miti na nakwata miti 10 na nye miti la ninenda muno miti ya mitunda nundu akithia katika Kitui miti kukwitundika na imuno thina no kwithia tutena umanyi anundu nino kwatie nethia ninose miti ya mitunda nikana uni ithia ndo no kwata kindu nthini yaguo na ala onthe ni namo kikundi kino ningumathuthia nundu nitwavikio kwata miti tukamisuwie na maundu onthe na mitalatala yonthe la tunanengiwe twende no bundiswa mitino twabikia kumiatia miti ithia ya baita kwitu va kaunti ya Kitui ikundi ya mbisi walanyo kilioni mbunge cha Kitwiruro na Kitui umeloni wasua vala mena kililo cha kukwata kilungu cha 10 ulwaya na cha miti va kaunti ya Kitui vala maweta kwa oyu kaunti ya Kitui na kiwango cha Muonza ulwaya na cha miti kisomo kila ni nacho ni miti ni nyumbani kumisuvia na nundu kwitu muno kwithina wa indo pala ngwithia ni mivanda kana ni mivandite ni na ile kubasuvia ni kubaye ya nesa ni bekie fence wese kwithia beli kambui na ngime manza mini sia kibu uno ndonya ni kenda ni menenge kibu ni kenda ikakufikia kuyana kwanza ila ilite ni kende kandethi ili vote blingwa Mauvoo kuma kavisuni ila Kitwiruro kaunti ya Kitui. Onesmus Chalo.
Mubea mwandikitu Onesmus Chalo kuma kaunti ya Kitui na indi nitambie sio ya kwikithia kana ni twabanda miti kana tuyanisie kilungu cha 10 yulwa yana kila chendekethetwe tanzie mwe ya kukitana na munyao ula withitwe wiyokombela tilembeta ya ukamba yiyoka lakini nindi ni makumana na mauvenduku mawithuluko na indi nitambie sio siwe ni kundi ya awak kwikithia kana nimethiwa mainengane miti kwa aimiondo mwana ene ndi kana withie ni mabanda ona kuwe tawe mwene ndi kithia kana ni wabanda miti kisioni kila chaku ni kana twendeye na kwailia mawithuluko maitu na indi kwa uyutwenda usiokethia ingi kauntini ya Makueni ni kana withitwa kwatiania na mwandikitu Caleb Chalo ulawima wako ni mambunge ya kaunti ya Makueni atuelesie mibango la ikiitwe ya kuseuvya utongo imweu wa mbunge su ya kaunti ya Makueni kwaku Caleb Kedwa nombegwa Mandoba ni ndituko ya mwekeo kwa musesi wa Mutongo TV nundu wa mwabeto kanwa sumake network lakini nundu tetina mina kunena nyanekana ndini wa mbunge ya kaunti ya Makueni na mino kuelesia kwa vanini kumavwiti na ulawa evo na indi iseso ila ayumbe kana ma MC ala mukete ndini wa mbunge ya Makueni ala elected memiongo itatu na indi kuongela ange nominated utalowe 18 wekia toto kana wongela nyama savu kwake kamba moka miongo ina nane ni amwe kana ni mume kwitha a elected miongo itatu ni mume kwitha maisa kuwa speaker ulo kwitha itongoza ndini wa mbunge ya county eno ya Makueni na ni na unenga osulo baini waundu maundu mailie na alame kwenda kivila ki na nina ambise na Professor Philip Kaloki ulo tuye ya chairman wa nzama ya KMTC na ndi tunamuonete akola wiyozu na thilovi kuita kivila cho governor munini wa governor ndini wa Kenyang'anyiro kiuna vala unaenda na siafa mwekana governor wake igathe na ke munini wake la indi matona na kusindwa nesa kaja Yukalokia kwati yokwetha isio kavandi ni wa mbunge ya kaunti ya Makueni na ndi kukitia kivila ki cho speaker kila kwa yike kaleno speaker mbilu ulona ke ndini wa masemba nikana weze kwethia no kwenda ku retain kweta kula kusovya kivila asuni amwele na kuwetia na ndi ulo tu speaker kuma mwaka wa 2013 kuovikia mwaka wa 2011 ulane Steven Ngelu kwa historia yake oye na chama cha chap na yake vile chake bwezi umeloni wasio cho yumbe tumo yu akosa kivila no sio kienge vaende yuko siemana na alame kwenda kivila kicho speaker Dennis Mungata kwa kikamba ni lawyer na muno wesekania ndini wa chama cha waipata mundu avata muno na nukitha enda vikava kuongelele vyove ndini wa masemba mwakosa kivila kicho speaker na indi tuitata kuisienge nikana ula withitwa yukitia kana ula wokitie kivila changu masumba ndini woni vani mukuve na oka namba 3 eshio maundu maiwa no mukwitha aisisia kana aivikava ndini wa mbunge no kana kwitha ndamana kivila kicho speaker na ndi ndamba Mwanza nundu asino rale kuvikia ine dhanza tu Mwanza Mwema Ndungi ni mwana biasala munene ndene wa account ino ya Makueni ni umwe wetekanite kwitha ayenda kivila kicho speaker na ndi wa mwiso siketa mwane kimololo ulo twite aithu kumana kibwana ta ward admin wa kuya kilome asu usino talowa andu na alame kona kivila kicho speaker wa mbunge ya account ya Makueni na ndi mando bantono kuelezea nulo kusinda nundu yu authority kana uvina mwingi we na MMC alama nasa kuyokuma ward miongo itatu si account ya Makueni mtu amekwekala ndi makomane na amekwenda hivi la hii mamedukezie na mimi kuni akula ta MMC masia uni wote kwenda ta speaker prisisi andini wa siasa yake chama we palete ta MMC 18 na yo maendeleo chap ka ta MMC LA independent candidate kana MMC alama okete mate chama ni 5 na indi chama cha UDA na MCA umwe wataka kuisia nambenu ya Wiper yina MCA 10 na yupa kwa siasa sia kuita kivila kicho speaker ndine tuisisia ndine wa chama wonekana chama cha Wiper mundu laki second kana kio sukuma mbeni wokwetha nena ya menene ya kuosa kivila kila oyike kalelwe ni speaker mbilo na kwa kivila kini kimukitha na muuto munondo ara kuisia mbe speaker
ova ya assembly yoka tiyo weta maundu ma county yonthe wase mwengali kwa executive yetha yina around 8 to 10 billion isusi ndeni wa county ngali kwa yenge lakini yiva imbunge negera wesethia sindu ni cia tembe undu violate ni cia thiondu violate na kila kindu cha kuneka undu violate yetha the 840 million and above kwata kuisa ni budget nini na watu kuisa kivila niki nini nundu kila ma MCA matwava mbungeni na manena ni cia ila itawa debate na mami no vitu kija meswada itwa kana ula wetha atongwese maundu ao then speaker kuwa tata kuisa nthini wa thina wake katika serikali wa county itawe namba itatu umubona the governor munini wa governor inde yuo kangale kwesi inge withila u speaker wa mbunge ya county no muwe na vina munene na hata vitu kithiche kindu kana kisindu ite sito kuonekana za assembly kwa yanga liko ya inge ya executive governor thina na kitu ikikusia kana tata mwaka wa 2013 kwa vikia mwaka wa 2017 niwe thito wewe kana bairwa goals katika wake bwana na MCA mebinda hiyo ndo la wetie thina muno na wesa kwithia kwanza MCA baingi ni mavalukile mwaka wa 2017 ndo wa thina lo umite kati wa assembly na executive kwa warara kuisa niki vile kila kina muuto na you are on then amina kuwetea Philip Kaloki, Steven Ngelu na Douglas Mbilo, Jafeth Katumo pamoja na Dennis Mungata, Eshio Mwewa, Mount Ndungi na Mwaniki Mwololo ni on the menana kilo mwe emetho ikalo cia mbunge na thini operation cia mbunge ya county eno ya Makueni kuvikia fundi sikana vekingi no kuongela bwana Roba lakini yukila wale toma nanekana itina wa kwapesho kwa governor wa county ya Makueni nene nawe tatambito tilika yambe nekana itina wa Mutule Kilonzo Junior ula ni governor elect kana governor Munyive abina kwithio kithito mwana wa kana matuko 25 alama kwitha mati ndini wa kwithio kithito ni ma MCA elect alama sakwetwe ndini wa mbunge eno ya Makueni na kwota lowone 30 alama kwitha nominated ni ayumbe kana ni ma MCA 18 kulingana kana metha nominate wa kulingana na chama na kambike ba huku Mandroba kwa ku studio kuma va mwakone wa mbunge ya county ya Makueni nyeneta wa Caleb Chalo wa Mutunga Mubea Caleb Chalo kuma miakoni ya mbunge ya county ya Makueni na indi tuithi watu ikunikila county yesu ya Makueni ni kana kumana kana Ondo Steven Ngelu no sioka kana ni Douglas Mbilo no sioka kana ni mondonge mwe onwithi wa yoselela utongwe wa mbunge ya county yesu ya Makueni ondo mwe na magavana ratu halanyu be lembetani ukamba mayitho kithito tithi waboni kana tukwete Mauvoo watu ambao thio mavanini tusekethetie na Mauvoo mbe Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imunana itatu mwonza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head. My cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nende uradi hundu vatanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusovo sia mabati kwa na wendu waku valota na kuiya kilungu cha 500 yulua yana cha mbesa siaku ntusovo sia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vateku evakindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hoyutu na Espana Tile ile kuendesya omuno
Raino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutalala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi no witi ode ya kukiyo mundi kwisila mutandao wito wa Facebook ulani Raino mabati kwa mauvombe yange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndokasio kengi kukitanamiki mbwindo yuke ikayaki yala chaku Raino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka uzio ukome tumena iwa ukome hata mundu kwete ya mutaalamu tukanena mesia maundu ma wimi na mutwelito transplant sasi nata transplanting by sauteka provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwenda wabaluka pyo Unaona kwenda imonda flat muno kweli onoka tema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kigo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele no kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi ni nogo chengi twendeye na kumanithia umundi ni muthenya wa ndunyi sokoni wa Tala Matungulu county ya Masako na mwandiki wito Boni Mutisia ni watu wandelela sokoni usukona undu utandithia uilie wala atandithia maelesia maundu tamali ukiteti na wasakuwani na utandithia ukethiwa windi muno utalo munini wa thoi ni wakusi wa sokoni amwe matandithia maitata ni kwambata kwa mathoa ma mutu wa ngima matekuelewa kitumi cha serikali kuthesha thoa wa mutu na kuwambatia ingitina wa ilungu ikuthi kwaku Boni. Muthenya wa ndunyu atandithia kukonya sindu na kukwata ingika na kukwata ilovia vamwe na kumantha cha kwiketheo wenyu sokoni wa Tala maona kama vikite kuthoa na kutonya tene teo kwena na atandithia ama undutima kwendesya kilame kuelesea ni maundu kwa luka muno itina maundu mausokwani kwambia uvita na utandithia ni kuoneka we mutheu muno uvathukanu na mithenya itina ila atandithia methitwe maitwa ise maundu mo ni mutandithia wa soko wa Tala pala soko wa Tala no theye muno after siasa lakini kila tutungia ngai muvea ni muwe tunakwatie na nithe ni tuyane iwe ni kila kiendeye na nituyane iwe na ni musumbe la tunatangase iwe ithio tuina thina na soko wo mundi ningona ni wi musio andu onda na atanu paiki ndukite sokoni ate mbeza niona sie nini muno dina mana mbeza mubili akumwa ile kwete mbeza tukeba na mbeza mitho ile kosio kwana na mathoma mutu ala methitwe maivingi senende muno vanthino ya Kenya mekolesakana silikani like ya muvango musio kukonya mathoma mutu na ulani ligwe kwatitu nende ingi na ingi wende na kuanze maundu maki utandithia kumana kwambata kwa mathoma mutu kila tutona ukuli ya serikali mutu no waye ko Tala na to mandie utona utia customer wa silingi 10 oyokolie mutu na eventually wesa ethiona ndwe na motu na ndwe na customer ni wakomia ila sindu utesa na mutu ni wakwaya serikali tuthesya mutu bala mwatu athie muna tutea 90 tutungie iyobo nondo yue zoithenie muno mboka ibo lakini bai mutu tuyamboka nthei na ndo makanzo ni matungia muvea nondo ni kutheangie ni matkunite wia museo kwa nengo matongia muvea atandithia mandena kwetela thoi nimekolesea ona kwithwa meona kindu matonya uthosya athoi muthenyani wa mutheni makosi wa kwa utalo munini sokoni kila naona kiki nini na makwazi na maludi maingi muno ine mumisi bana manana mebo na kitunguu kibo ma athoi na nini na ngiti ya ingi muno munde me watu ndio nini na iko ile nene
na mwiza kuandola matona kuona soko wili hata ana ndo nakuikwata otwesi nesa kikana ni vindani ya munyao matho atambambo kameoneka mande na kumesia mathina onamo kumona unyivu wa kivu na kulata ndeme kwa tamboka sio na maiteo kwa matho mayulu mailasimika kwamba tienge matho mamboka sokoni watala tho mamboka ko momena thina ndo ona sio ndo ya yambe kwa mboka neto kwata na mathina ndo koina kigwe miundani lakini tio tuikaba nundu no tukwata kala kanini othone no tuboya kukoka kabanga tukakwata okindu kumatala matungulu kaundini ya Masako nyeneta waboni motesia